Ni hindi ya mucemanio gatagati ka Matereba sacco ya Naivasha, maabithaa ugitiri na ruhonge rwa kugacirithia ugitiri barabara-inĩ NTSA mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru niguo kwaria uria mekuhukia ciiko cia ngari kunyitwo migwate barabara-inĩ nene ya Nairobi guthii Nakuru. OCS wa Naivasha Alexander Korir niaugite ati ciiko ici ciongererekaga makiria ihinda-inĩ rĩrĩa mambura ma thigukuu kuria ngari cikoragwo cikinyitwo migwate mathaa-inĩ ma utuku. Kama watu hasikii ile kitu tunasema, unakuta kwa stage Nakuru, wewe umepandisha watu pale, watu wamejaa kwa gari, mtu anakuja anakuambia saa saba usiku, anakuambia ushukishe midhuri. So unajua hii area inaitwa midhuri? Hiyo area saa saba usiku unashukisha mama ama unashukisha abiria mwingine. Watu wameporwa tu kwa sababu ya nyinyi. Nona kuri oguo Korir niaugite ati nimarikitie kuheana icigo iria ciiko ici cikoragwo igitabanĩrio na uguo Matereba nimathĩtwo kwaga kurugamia ngari kuo kuona ati mikora ino ikoragwo ikienda kuiyathi na uguo riria ciiko ici yahanika Matereba niyo marikuithagio murigo. Kuanzia leo kama mtu ataporwa ama gari yako itaporwa, wewe ni number 1, you are the first suspect. Riu Matereba yani maugite nimekurutithania wira na honge cia ugitiri ni ugutigirira ati muingi nduritangikaga riria mari barabara-inĩ guku na maabithaa NTSA makiuga nimekung'ethanira na Matereba aria megutwarithia ngari na thibidi ya iguru. Uko na shida gani kwa barabara? Unaona unastahili kutritiwa aje na ofisa wa askari? Kama na mistreat, semea hapa, Madam Besi yuko hapa, utamwambia hapa ninaenda hivi, ninapelekwa hivi, so utakuwa nafasi ya kusemesana ili uelimishwe, upate kujua vile unastahili kufanya nini, kufanya kazi. Anaona wewe mlevi, wacha tusionekane walevi. Furahia hiyo kazi yako ulichagua kama conductor na utaona ikiwa mzuri. Riu kumana na mucemanio uyu mwihoko ni ati maundu barabara-inĩ nimegukorwo mega. Handu-inĩ ha Kameme TV mohoro gitau Gicego Wainaina wa Kiarie.